tu kwa ghafula briskema. Na kwenye maiti inakusanyika ndio kwenye tai wanakusanyikaka. Wanakuambia mtu mwenye iko mzambi ni mufu, ni maiti yenye iko hai, iko inatembea. Sababu ndani yake hamuna uzima. Amina. Amen. Maiti zinapokusanyika ndio kwenye tai. Na Yesu yeye anajilinganisha sawa tai. Na ile tai inakuwa judgment ya Mungu. Maana inakuwa hukumu ya Mungu juu ya mwanadamu mwenye dhambi. Mwenye alikuwa anasikia maneno ya Mungu hajali, padiri, pastor, Wakristo wale hawajali, wako hai, ni wafu kiroho. Na Kristo sasa judgment inafika haitawaacha. Ndio nakwambia hukumu ya Mungu itaanzia kanisani. Amina. Hukumu ya Mungu itaanzia kanisani. Tukaenda kwa maisha ya kawaida. Tuangalie maisha ya Egle, tai, Lisamba, haikulake maiti. Inaikalaka wapi? Inatafutaka mumwitu. Yulu ya kilima ya mrefu kuliko zingine, njoo naikala yulu ya tena ya mti ya mrefu kuliko zingine. Kule njoo inaikalaka. Na wakati inawinda nyama inakulaka. Ikisha shiba inaacha. Hezi kula maiti, enye ilishiuia, enye ilikamata njoo inaenda inaua, inakula inaatupa. Wakina mtu mwanajenga karibu na tai, hata kulaka sombe. Mena ajiwinde. Amina. Ajiwinde. Njoo ndio. Na wakati inajikuta inataka zeka inakuwa inajitosha manyoya. Inakuwa inajitosha manyoya kumwili. Sasa nyingine inaota inakuwa tena ya mpya. Na wakati inajenga chicha yake kumti ya mrefu kuliko zingine ndio inaenda kaikala.